Ibuphi ubungozi bokuthi umntwana akhuphuka kakhulu yini futhi ebanga elithole kunalezo zimo ezicishe ezifana nalezo? Okay. Apha eMzantsi Afrika xa ujonga esi sifo sokukhuluphala kakhulu kwengane sesijwayelekile okanye sesibuqheleka ngoku. Unobangela okanye yona mbangela ininzi abanye abazali not sonke abanye abazali uyufumana ukuba baya afforda. Okay. Ngoku umuntu uya ngamandla pha ekuthengeni okwakutya. Okay. Okanye sinefoni ngoku sine-TV games abantwana ayisekho lento uba bazophuma bodlala phandle uthumba babe active bathini bahlala besendaweni eyi-one. Yes, eyona nto engunobangela ngoku okanye esihlangabezane ngumcelimngeni kwelethu icala. So ufumaniseke ukuba umntana umkhulu ngaphezu kwesicelo. Absolutely. Ubuya ikhumbula ke ngokwe-culture yethu siye sithi ayemkhulu healthy. Kanti yes, kanti akukho njalo yonke into elubaxo inobungozi. So ngoba umntana uyabe sengcipheni ukuthi uzoba ngokuno BP. Okay. Emncane nesifo sikashukela kanti lesebeke kwakhuluma ngaso sivamile mayingane sisidudla ukuthi ibe naso namayiphefumula uthola ukuthi ingane iyavaleleka apha sesiyibize apha way obstruction ayisakwazi ukuphefumula ngenqabelele abakwazi ukuphefumula abantwana. No. But besides medical thing, mentally baya affecteka as well. Okay. Because baba ne-self-esteem issues. Oh yes. Ngoba sicimba siyabateketisa sithi usitufuza. Yes, kanti awuyazi ba yenza ntoni. Iyamshaya yena child self-esteem bayabhulisheka ezikolweni and all that. Fumanise kuba ngoku sebeya fake ugulu. Uye esibhedlele engathi ungumuntu